Three-termer mayor at pinapuntan walang iba kundi Honorable Rafi Aceveas Napapadisan. Siguro Leon matapsin na. Napapadisan. Hinusanakan ng balikbayan from Arizona, USA, Ma'am Yoli Bagunan Don.
This is Hiporlo Stout Fiesta 2024 Eastern Summer Waray TV. Subscribe! Thank you so much to our three-termer mayor of Pinamontan Eastern Samar, Honorable Rafi Asibias, Sulatan Amigo Emil Capadis, Madam Yoli. Yes, this is Samar Island's #1 YouTuber, The Waray TV. Subscribe. Mawalo niya na, maupay sumayaw, pumutan, makinambulikon, ng gobiko nga natanaton gobernador, ang masunod na gobernador ng Eastern Samar, walay ba kundi PM RB Bardoni, kapapalisan han aton sa kapaligbayan, Ma'am Erlinda Bagunas, kapapalisan ang nga taga California, USA. I'm sorry, naturo na. Again, on the dance floor, board member Arvin Bardoni and Ma'am Erlinda Bagunas. Kapaligbayan from California, USA. Music Maestro.
Samar, Waray TV, right? Damo nga salamat. Board Member R.P. Mardoni, sunod man na nito yung kapanis, at Merlenda Bagunas from California, USA.